Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na Street Gains kanalu. Evo, kao što vidite po naslovu videa, danas idemo na jedan od većih događaja o street workoutu. Idemo dakle u Mursko Središće i Stjepan je ovdje jedini koji je prošle godine već bio u Murskom Središću, tako da ako hoćeš možeš reći kako ti je bilo. Da, bilo je vrhunski, znači to je jedan malo mjesto na sjeveru Hrvatske, ono baš sam na granici sa Slovenijom. Prošle godine to je bilo puno manjeg obima, ove godine je to puno veće, dolaze nam čak gosti iz Srbije i Slovenije i prije svega ovaj događaj je humanitarnog karaktera, tako da će sav novac koji ćemo tamo skupiti biti doniran obiteljima na području Međimurja, tako da imamo tu jednu plemenitu notu zašto idemo tamo, dolaze sjajni atlete, sjajni ljudi i mislim da će biti super iskustvo i mislim da će biti jedan od većih eventova zasigurno street workouta u regiji. Dakle, na početku radimo predavanje o street workoutu koje će voditi Stjepan, a mi ćemo sa strane mu pomagati, točnije radit ćemo te neke pokrete kako bi bolje objasnili samu sliku o tome što priča, a poslije toga održavamo zapravo natjecanje i imamo sponzorstvo sa MyProteinom. Dakle, MyProtein nam je omogućio nagrade u vrijednosti 100 eura, tako da puno im hvala i baš cijenimo to. Hvala puno što podržava tako jedan lijep event. Malo da se i drugi ljudi i rekreativci koji možda nisu trenirali, koji ne treniraju, da se malo hrabro okuše u tome, tako da baš jedna lijepa vrhunska stvar. Ako vi želite se nabaviti također suplemente, možete to napraviti na MyProtein.hr sa našim kodom StreetGains za jedan dobru količinu potpusta. Naime, time podržavate i naš rad, tako da hvala puno svima vama koji će se. Želiš nešto reći za vlog? Ne. Ali ti ga snimaš? Da, ti lijepo tajnu. Evo ekipe, imamo još 3 minute. Lako dolazimo. Ekipa, evo stigli smo. Iza nas se nalazi sam humanitarni event. Još nije krenuo, još imamo negdje 45 minuta. Evo možete vidjeti ambijent, prekrasan je. Zaista je lijepo, potrudili se, čak su natjerali. Za sunce ili za kišu, ja ne znam šta je. Ne znam, očekivali smo možda kišu. Za kišu nije ovo. Ne znam, vidjet ćemo. Kao da idemo sad dolje s ekipom, malo pozdraviti se i idemo. Prognoza nije baš bajna, po vremenskoj prognozi bi trebala biti kiša, ali za sad se drži. Nikola Špira do Slovenije. Ako zatreba za vlog sve. Zatrebat će. Za preglede, gledaj, za preglede ovih 100 metara. Pa 3, 1, test, 2, 1. Si mi dobar. Pozdrav. Mi se moramo poznat. Pozdrav, Ervin Dragomir. Bog. Ervin Dragomir. Dani Dragomir. Dani. Stjepan. Ovaj korajac, ko da nismo bili. Ko da nismo bili u Amsterdamu. Nes. Što je to bilo, Pržio sam si ruke. Organizator eventa, Nevene, želiš nešto reći kako si uspio ovo sve organizirati, ispričati? Gore nek izdrži. Krećemo je za jedno pola sata, mi smo prvi poslije otvaranja, jer pričamo općenito o streetu, tako da eto, veselim se, bit će super. Stoka, Onyx, Croatia, what you want, huh? Slušaj kompa, znaš da vrijeme je, ljubav nije ljubav ako nema kemije. Ovim gradom brat sa rolan kao premijer, znači nikad nisam spustio kriterije. Ovo vrijeme brate tera te da vjeruješ, prvo sebi onda Bogu onda brojim keš. Pare perem ko da perem veš, stalno kožu derem ko da derem leš. Ajmo, kompa imaš flash. Nekoliko ekipa iz Hrvatske, iz susjedne Slovenije, čak i Srbije, vidjet ćete, su došli dečki. Tako da evo dečki, di god da stojite, hvala lijepa u ime Street Workout Mure, Charlija i svih ostalih. I ne znam, mislim da već dugo vremena nije bilo organizirano nešto takvog tipa di su najbolji street workouteri bili na jednom mjestu, ili? Ja mislim da već jako puno i prošlo, ne? Imamo jedan ručni rad od našeg Renata. Renato se opet potrudio,
ručno rezbarena gramofonska ploča Karlo. Ovo su zasluge za prošlu godinu, a naravno i za ovu. Evo još jedno veliko hvala organizatoru. Prošle godine smo tu s ekipom bili, bilo vas je jako puno. Ove godine koliko vidim ima vas još više. Tako da evo, mi ćemo dati sve od sebe da vas iznenadimo sa svojim točkama i evo, to je to. Evo, pozdrav svima, mi smo došli, prošle godine sam ja bio, sad su došli moji dečki iz mojeg tima. Evo, zaista mi je lijepo vidjeti vas u ovoliko jako velikom broju. Slobodno možemo reći da ovo je jedan festival sporta, evo zaista, a prije svega imamo tu humanitarnu notu i ovo i govorim, samo da se bavimo nečime, evo, kao što su na početku rekli, dečki, da ovo prava strana ulice, da je bolje da smo tu ovako vani u parku nego da smo negdje drugdje na ulici, tako da evo, baš lijepa stvar i vjerujem da će ovo biti jedna super stvar. Mi smo odlučili malo drugačije napraviti točku, odlučili smo napraviti jedno kratko predavanje o street workoutu da uopće znamo šta mi tu danas radimo. Tu imamo zaista sjajne atlete, ali evo idemo prvo ispričati nešto o našem sportu. Inače naše djelovanje, naše zajednice, znači radimo na promidžbi ovog načina tjelovježbe, street workouta. Tako da evo budemo sad u kratkim crtama nešto rekli o povijesti i strukturi ovog našeg sporta. U našem sportu imamo 4 osnovne vježbe. To su zgibovi. Evo sad će nam naši dečki pokazati kako izgleda pravilan zgib. Znači kod zgiba je bitno naravno da je puna amplituda pokreta, znači skroz gore, skroz dolje. Također na početku u donjoj poziciji, ajde dečki odite mi u donju poziciju, bitno da povučete lopatice, spojite lopatice i tek onda vučete. Naravno, probajte malo usporiti ovu negativnu fazu, nemojte cimati, često ljudi rade to da cimaju. Naravno, postoji sad tu ima jako puno metodike za naš sport i stvarno možemo na mnoge načine doći do ovog zgiba. Vjerujem da dosta vas ne može napraviti zgib, ali dobro, nema brige, možete koristiti lateks gumu, to je straku s otporom koja zapravo zbog njezinog tog elastičnog djelovanja možete si olakšati to. Također možete raditi negativna ponavljanja, evo molim dečki samo demonstrirajte kako to izgleda. Također što se tiče te kilaže imamo taj multilift gdje zapravo radimo ponavljanja, tipa sad smo stavili 8 kila i radi maksimalno ponavljanje dead stop koliko može. A također imamo i one rep max, to je ako ste gledali powerlifting gdje ti powerlifteri dižu sad na primjer bench press i koliko mogu najviše dići, tipa 150 kila. Tako i mi kod nas na primjer neko stavi na propadanjima 150 kila i digne. I to sam vidio uživo tamo u Amsterdamu, tako da zaista ima jako brutalnih primjera i zaista s ovim načinom tjelovježbe stvarno možemo izraditi jako dobro tijelo. Sada ćemo Antoniju dati mikrofon. Imamo jednu poslaticu za sve vas, posebno za vas tu gledatelje, ali evo Antonio će nam nešto više reći o tome. Pozdrav svima, evo mi smo došli na jednu kreativnu ideju kako bi sve vas nagradili i malo vas motivirali sa sportom. Jednostavno vam pokazali kako kroz sport, ako ste zainteresirani za sport, život će vas jednostavno nagraditi. Tako da danas smo došli sa nekim proizvodima od MyProteina i podijelit ćemo nagrade osobama koje će se htjeti iskušati u jednom izazovu. Međutim, ima jedna caka, nećemo pozivati dečke koji su već u treningu, na primjer Paščana i ostale, jer bi tu bili do sutra. Ali ovako, ne znam koliko točno ljudi, ali htio bih pozvati neke dečke koji su više ovako rekreativci u treningu. Tako da ako se iko želi oglasiti i doći na pozornicu, možete osvojiti nagrade od MyProteina u vrijednosti od 100 eura. Tako da pokazat ću vam nagrade poslije. Ja sam zakon ove priče danas naoružan sa ekipom kao fucking Hamas. Lenac trgamo sa vratom, pazi napon. Ako ne znaš braco, ja sam ovdje kapo. Slušaj kompa, znaš da vrijeme je. Ljubav nije ljubav ako nema kemije. Ovim gradom braco rolan kao premije. Znači nikad nisam spustio kriterije. Soldier ready to take the block over. For the money, you stand in the way, you get knocked over. Strapped up, heck of the cops, Glock told her. Ready to die, I was ready to October. See me in Stoker, in a 4-dot Rover. Got the streets off the wall like a stockbroker. This be the worst balance, shit
shit, it hurts when I'm smiling by the collar, washing up overdose now. Start flipping and tripping and slipping and clipping and ripping. Gripping guns don't give me no liberty. Imat ćemo i neku nagradu čaja. Ekipa i Ervin smo uzeli mali predah i odlučili uzeti ovu hranu za junake da malo narastemo. To je neki tofu veganski, neke srdelice. Da. Kakvi su okusi? Ukusne. Taste test, Ervine. Taste test. Jako dobre. Znači na 3, 2, 1, kad ja kažem kreni onda kreće i sad, vrijeme. Street Workout Hrvatska ima svoje nekakvo natjecanje, pa smo otišli malo na palu. Evo i Stjepan nam se došao skrpat. Yes. Mislim, Stjepan inače je vegetaranac pa je sam na pomfritu. Sam dere po pomfritu, op! Ovo je veliki pljesak. Što želiš reći još za vlog? Kako si zadovoljan s ovom performansom? Top. Bilo. Ti? Bilo je fora vojit natjecanje, bilo je baš fora. Vi ste kamere. Jel imate još ili ste gotovi? Gotovi. Ajmo jedan aplauz, ekipa iz Slovenije, pripremite se, pokažite nam što imate za pokazati. Smiri tijelo da se ne niše. Smiri tijelo. Droge, pao, ajmo aplauz za dečka, bravo! Bravo! Sad je Street Lifting Srbija! Evo ga ljudi, event je pri kraju, idemo se malo prošetati i lagano Zagreb. Znači ovaj park je zaista lijep, evo tu, tamo je park, tu je šetnica, mura, prekrasno. Tu je Dani, to je najprekrasnije. Aj sad Korajac plivaj do Slovenije. Idemo! Ekipa nas da smo uživali u ovom vlogu. Bilo je odlično natjecanje, sad smo taman završili. Nikola, želiš reći nešto? Evo tu sad idemo, Stjepan nas ide prošetati do centra Murskog Središća. Event je bio odlični ljudi i odlična atmosfera, puno natjecanja je bilo. Street Workout Hrvatska, Street Gains, Ekipa iz Srbije, Slovenije, ekipa iz Mure, evo gdje smo sada. Varaždina. Također pohvale organizatoru koji je Nevenu. Stvarno Shoutout Nevenu. Stvarno odlično organizirao, pogotovo za, ajmo reći, jednu osobu koji je glavni u tome svemu. Stvarno možemo puno naučiti od njega, posebice neki čelni u organizaciji u Zagrebu, koji je glavni grad gdje bi trebalo takvi eventi i češće biti, ali eto, stvarno možemo nešto puno od toga naučiti. Budemo s njime i porazgovarali kada ćemo organizirati naše natjecanje, sigurno možemo nešto naučiti od njega, tako da eto. To je to. To je to, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se iduće. Pozdrav! Također zapratite nas na drugim društvenim mrežama kao što su Instagram i TikTok i također posjetite našu Facebook grupu gdje imamo puno ljudi koji si međusobno pomažu svaki dan vezano za trening, tako da sigurno nećete se zažaliti. I to je bilo to, uživajte! Peace out!